Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli na novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora. U današnjem videu ćemo pričati o tome šta je to molitva. Molitva je susret sa Bogom. U molitvi čovjek osjeća prisustvo živoga Boga. Kada stojimo pred ikonom Isusa Hrista, mi srcavamo Boga koji se oplotio. Kroz molitvu mi spoznajemo da Bog učestvuje u svemu što se dešava u našem životu. Dosta puta postavljamo sebi pitanje zašto se mi trebamo moliti kada Bog već sve zna o našem životu i zbog čega je to potrebno. Mi se ne molimo da bi mi tražili od Boga nešto. Da, postoje takvi slučaje kad se mi jednostavno molimo, na primjer za naše zdravlje ili za zdravlje naših bližnjih. Ali to ne treba da bude sad neki veliki sadržaj naše molitve. Molitva treba da bude razgovor sa Bogom, treba da bude zahvalnost, da se zahvalimo da je Bog uvijek uz nas i da nas On štiti od zla. Morate da imate predstavu da je molitva kao jedan dijalog. Dijalog sa Bogom. Mi se molimo Bogu, a i naravno očekujemo jedan odgovor od Boga. Ali trebate da znate da Božji odgovor ne dolazi odmah kada ga vi tražite, nego jednostavno kada Bog zna kada je vama najbolje prikazati njegov odgovor. Božji odgovor dolazi na različite načine, ali treba i da znate da vaša molitva nikad neće ostati bez odgovora. Jedno pitanje koje hrišćani sebi dosta puta postavljaju jeste kada i koliko se treba uopšte moliti. Na taj odgovor sveti apostol Pavle odgovara: molite se neprekidno. Sada će dosta ljudi reći: ja nemam vremena da se molim, imam obaveze, imam termine, nemam jednostavno vremena da nađem prostor u svome danu da se molim Bogu. Ali ja vam mogu reći iz ličnog iskustva da je moguće naći jedan mali prostor vremena u toku cijeloga dana koji možemo da posvetimo Bogu. Kod drugih je malo drugačije, neki imaju ujutro vremena da se moli, oni onda se uzmu ujutro vremena za molitvu. Neki onda kažu meni je bolje tu ne oko 12 sati, tada imam dosta vremena, on se tada moli. Uvijek nađite jednostavno malo mjesta za molitvu. Ne mora to biti sat i pol vremena. Dovoljno je da 5 minuta vašeg vremena odvojite za molitvu. Da stanete pred ikonu i jednostavno pročitate Oče naš ili sa svojim riječima iskažete vašu molitvu. To je sasvim dovoljno. Gospod ne traži od nas da mi iščitamo cijeli molitvenik, da čitamo cijeli psaltir odjednom ili da akatiste, kanone, sve odjednom pročitamo. Ne, on ne traži od nas da se mi opterećujemo sa molitvom, nego jednostavno je najbitnije da iz čistog srca mi iskažemo našu molitvu prema Bogu. Ja svakom početniku uvijek mogu reći da ako niste upućeni u molitve, počnite jednostavno da se molite sa svojim riječima. Stanite pred ikonom Gospodnjem i iskažete: o Gospode, učinio sam to i to, ili Gospode, moram da ti kažem nešto, ili Gospode, pomozi mi, imam taj i taj problem, ili Gospode, zahvaljujem ti što si uvijek uz mene i što me štitiš. To je sasvim dovoljno za početak. Kasnije onda možete, kad se osjećate spremni, da uzmete molitvenik, da počnete čitati molitve. Ali i tu ne pretjerano. Pročitajte Oče naš, Bogorodice Djevo ili vjerovanje. I tek kasnije dolazi onda postepeno sve više i više molitvi. Ali vi ćete znati kada ćete biti spremni. Ako ste i dalje u nekoj nedoumici i niste sigurni, otiđite vašem svešteniku, popričajte sa njim i tražite njegov savjet. Za molitvu vam nije potreban nikakav blagoslov, naravno da njega možete tražiti, ali molitva je nešto lično i
To je jednostavno veza između čovjeka i Boga. I veoma je individualna. Tako da se ne trebate nikad opterećivati, a joj šta ću, kako da se molim. Počnite jednostavno sa svojim riječima i nećete ništa pogriješiti. I tada ćete osjećati lakoću i moći ćete da iznesete duže molitve. Bez ikakvih problema. Vidjet ćete kada započnete moliti kako će vaš život da procvjeta, kako ćete osjećati lakoću. Ako ipak kažete ja nemam vremena ni ujutro ni uveče da se molim i ne želim to, sigurno imate neke male pauze u toku dana. Kada čekate na autobus ili kada čekate u čekaonici kod vašeg ljekara, tada uzmite te par minute za molitvu. Jednostavno misleno molite se Bogu i to je sasvim dovoljno. Tako da ne možete nikad reći da nemam vremena za molitvu. Zato što se uvijek može naći vrijeme. Ono što me ljudi isto često pitaju jeste šta je to molitveno pravilo? Molitveno pravilo su molitve koje se iščitavaju redovno. I molitveno pravilo se naravno uvijek mijenja. Mijenja se kroz godine ili se nešto doda ili se jednostavno promijeni, na primjer, vrijeme, neko se moli ujutro, neko uveče. Jednostavno to je jedan veoma intenzivan proces i nije nikad tako da od jednog dana do drugog jedan put imate jedno molitveno pravilo veliko, kako to da kažem, na primjer, nisam ja počela sad jedan put da vršimo molitveno pravilo koje sad vršim, nego je to jednostavno jedan proces. I to je bitno da se kaže da se niko ne treba opterećivati sa molitvenim pravilom. Počnite skroz jednostavno i vidjet ćete da ćete sami osjećati snagu, da ćete moći više i sve više da čitate i više vremena da investirate u molitvu. I ne kažeš se džabe da je molitva jedna lična stvar i veoma individualna, zato što je kod svakog čovjeka različita. Molitva je neophodna za hrišćanski život. Molitva je neophodna za življenje jednog hrišćanskog života, ako razumijete šta želim da kažem. I svi treba da se molimo, svako na svoj način i kako zna i umije, i niko ne treba da osuđe nekoga ako on ne čita, na primjer, neke molitve ili ako nema toliko vremena za molitvu. Nipošto svi mi imamo svoj život, svoje probleme, svoje svakodnevne aktivnosti i svaki čovjek je drugačiji. Ali treba da svako odvoji makar malo vremena za molitvu. I on treba da sam razmisli kada je optimalno vrijeme za molitvu za tu osobu. Tako da nadam se da sam vam mogla malo dalje pomoći. Dosta komentara sam dobila u vezi molitve i dosta pitanja. Nadam se da sam mogla u ovom videu sve da kompaktno objasnim i da vam razjasnim neke stvari. Ako i dalje imate neka pitanja, obavezno mi pišite dolje u komentarima. Vidimo se u sljedećem videu. S Bogom, amin. Cosmu